Na lestvici 179 držav, kjer je najbolje poskrbljeno za matere z novorojenčki, vrh zasedajo skandinavske države – Finska, Švedska in Norveška. Čisto na dnu lestvice pa so se znašle države podsaharske Afrike – Sierra Leone, Somalija in Demokratična republika Kongo. If you're a mum in Finland, you're right at the top of the ranking. You have great education, you've got good chances of income, you've got a really low risk of dying in childbirth and very high chances of your child surviving. If you're in the Democratic Republic of Congo, the toughest place in the world, all of that is reversed. You've got a very high chance of dying in childbirth and very low rates of education for women. Dobra novica pa je, da v svetovnem merilu število umrlih novorojenčkov upada. Rezultat pa bi se lahko še izboljšal z boljšo higieno, z dostojno zdravstveno oskrbo v času nosečnosti in ozaveščanjem o uporabi kontracepcije.